rasa pakai ngotot. Apa lagi ngebetot? Jalannya bebarengan, apa lagi beboncengan. Kalau lupa kebangetan, jangan suka main rase kalau kagak kenal jase. Apa lagi setia, kalau makan sesuapan, kalau minum seuyupan, kalau lupa kebangetan. Aduh aduh si abang, nape jadi lantaran orang yang lupa, nape aye yang jadi sasaran. Yang benar bukan jadi sasaran, cuma ngingetin doang. Kalau